Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumpe impendulo yakho, noma mhlawumpe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ubhale kwi-comment uthi mina nginokuphupha igolide. Ngabe lokho kusho ukuthini? Igolide-ke liyayichaza njengoba uliphupha, siyazi ukuthi sonke liyinto vele ethandekayo noma ngabe ubani uyakufisa ukuthi ebe nalo. Okusho ukuthi liyinto enhle kithi sonke. Uma nje uliphupha livela liyisibonakaliso lokho okusuke kubika inhlahla, kubika okuhle, kubika ukuvuleka kwezinto. Uma uwumuntu uvele uthanda ukugembula nokudlala lezi zinto ey'winwayo, kuzomele uwenze kakhulu ngoba kuney'nhlahla ey'zayo, kunokuhle okuzayo. Uma unombuzo nawe ungabuza kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele yakho ividiyo, sichaza kabanzi-ke ngalokho ozobe ukubuzile. Kanti uyakwazi ukusilandela ku-TikTok, usi-inbox ucela inombolo ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa ukusilandela, ni-subscribe yonke indawo. Nisale kahle.